Bishop, mu izina ry'abanaziri, Bishop, in the name of Nazareth, turabashimira we cyane. thank you. Turashima ibyo mwakoze. We thank everything that you have Kandi done for us. n'ubu muracyatubereye ababyeyi. And you're still our parents. Muri abajyanama beza. You are good advisors. Imana igitanga umugisha. The God who blesses, izabahereza umugisha. may He bless you. Kandi uwo mugisha And that blessing, uzakomeze no mu may you rubyaro go rwanyu. to your children. Reka nsabe muntu umwe twakomera Imana amashyi. Let's applaud for God one more time. Bambwiye abanaziri The Nazareth told me to tell ngo you nyuma y'ugutekereza that after thinking, kandi tubikoze mu kanya, and we did it in a few minutes, bambwiye ngo turakugabiye tuguhaye inka they want to give you a cow. kandi vuba byihuse And soon, iyo nka uzayicyura, you'll be able to take your cow home. niba ngombwa uzahita abanaziri nyine, And you can name it after the nabyo Nazareth. byashoboka. Reka dukomere Imana amashyi basubira mu A byicaro round of byabo. applause as they... Haleluya. Rero munkundire kubera ko amashyi atarayaca arayimana, dukomere Imana amashyi. Murakoze. Nubwo nkuko nyine umuyobozi wa gahunda yarabinsabye, ndifuza kwegereza abantu. Mbere ya byose mureke dukomere Imana amashyi kubw'umushumba wa Calvary. Imana iguha umugisha. Urakoze kubw'ijambo utuganirije. Imana ikomeze kugire neza kandi kwagure muri byose. Kandi turamushimira yuko twamutumiye akatwemerera mu nshingano nyinshi abafite. Turiyegereza abantu bose bageze muri kino kibanza, ariko mu nkundire mbere ya byose tubanze twegereza umuyobozi mukuru wa Foursquare, Bishop ndetse na Pastor Solange, nawe mureke tumukomere amashyi. Turiyegereza Pastor Kado, Reverend Kado, ndetse na madamu. Turiyegereza umukozi w'Imana Pastor Jacque na madamu. Nubwo byaduciyeho cyangwa se kubera gahunda zari zihari, mu nkundire nongere niyegereze umukozi w'Imana Christophe, Pastor Christophe, umuyobozi wa Calvary. Ndiyegereza inzego zose z'igihugu zaba ziri hano, baduteye iteka mu byicaro murimo, wenda tutamenye ariko turazi ko muhari. Turabiyegereje mu giterane cy'abanaziri. Rero mureke nabo tubakomera amashyi. Ndiyegereza abanaziri cyane abadukurikiranye bari online, abari muri Australia bayobowe na Vice Representant Muhubiri, abari muri Amerika bayobowe na Frank ndetse na Olivier, n'abari mu bindi bihugu tutabashije kubana nabo hano, nabo nibegere kandi n'Imana ibahereza umugisha. Rero nibakundira mureke nabo tubakomera amashyi. Turiyegereza abanaziri batwitabye, hari abantu bavuye i Burundi. Wenda mbere yuko mbiyegereza ndagira ngo mbatangarize yuko twatangiye itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 2018 twari abantu 7, ariko ubu turagera kuri 775. Rero mboneyeho kwiyegereza abanaziri baje baturuka i Burundi. I Burundi dufiteyo branche 3. Dufiteyo abanaziri baje bayobowe na Yusufu bakorera i Bujumbura, ndetse mboneyeho no kugira ngo niyegereze abapasiteri bari kumwe baje babaherekeje nabo b'abanaziri. Imana ibahereza umugisha. Turiyegereza n'abaje bava Ingozi, abava Musasa,
bose ni mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Turegereza n'abaje dufite na branche muri Congo ahantu bita Uvira, nabo bafite waje abaserukira ari umuyobozi wabo, ndetse tuboneye no kugira ngo twegereje abaje bava Bugande bakorera mu mujyi wa Mbarara, nabo Imana ibaha umugisha. Twegereze n'abaje bava Karangazi ndetse n'abavuye Nyabiheke. Bose rero mureke tubakomera amashyi kubera ko batwitabye. Mu mwanya muto tugiye kubagezaho amateka y'abanaziri. Hari ikintu ngiye kubasaba mu nkundire kugira ngo tugikoreshe, kubera ko abanaziri Imana yatugiriye neza, yaratwaguye, turakorana n'abantu batandukanye mu bindi bihugu. Uyu mwanya muto ndaza gusaba dukoresha indimi ebyiri kugira ngo tubabwire icyerekezo cyacu, kubera ko nk'abantu bari muri Amerika bamwe ntabwo n'abana bato, kandi ikigendererwa cyacu ni ukugira ngo turebe ko twibanze cyane mu rubyiruko kugira ngo baze gukurikirana ibikorwa cyangwa se aho tugeze n'icyerekezo dufite, kuko bamwe bakunda kutubwira ngo ibyo twavuze ntibabyumvise, ariko turabikora mu minota mike itarenze 10, hanyuma dukomeze gahunda nk'uko byateguwe. Rero niba umusobanuzi ari hafi yadufasha bakamuha microphone, tukavuga ku banaziri umwanya muto, cyane ko muraza no kutubabarira kuko niwo munsi twagize umugisha wo kugira ngo tubamurikire abanaziri cyangwa se tubabwire aho tugeze mu ntambara yari igoye, mu bibazo, ariko turashima Imana yuko Imana yadushoboresheje uyu munsi tukaba abanaziri tumaze kuba itsinda ryagutse. Haleluya. Se turi kumwe, baguhe microphone hariyo. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Abanaziri nkuko natangiye mbivuga, As I said before, Nazarites, twatangiriye mu itorero rya Foursquare we started in ahanga. the church of Fourth Square. Dutangira turi munsi Pastor Christophe yabisobanuye, And we started under, as Pastor Christoph akagatuti explained, twakagiriho umugisha cyane. this pulpit, we were blessed by it. Nta gihe na kimwe tuzirengagiza, There's not a time that we would neglect it, n'abanyoboye abanaziri ntabayoboye, whether I lead Nazarites or not. nta gihe na kimwe tuzigera twibagirwa uruhare rw'abashumba bacu. There's not a time that we forget the support from our Mbonereho kuvuga kano pastors. kantu, And let me say this. igihe cyose uzirengagiza imbaraga zakugize umugabo, Every time that you neglect the power that made you a man who you are, uzamenye ku mwanya wari wose ibyo uruhubaka bizasenyuka. know that any time what you're building will be destroyed. Niyo mpamvu mu izina ry'abanaziri That's why in the name of Nazarites, mbanje gushimira umushumba I mukuru. want to say thank you to our Nukuri bishop. mu nkundire tumukomera amashyi Bishop Please, a round of applause for the bishop ndetse na Pastor Kado. and Pastor Kado. Nihuse, Without taking longer, twavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 we started on November 1st, muri 2018. 2018. Sindi bujye mu mateka menshi I will not take time to go back to the kubera ko history murabizi uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo twizihize, because today is a day of celebration dushima Imana and to thank God yuko abanaziri babayeho, for the Nazarites that ariko exist. dufite umugambi umwe gusa But we have one plan, wo kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. one mission to expand the kingdom of God. Kandi ndatekereza buri muntu wese wageze And hano, I know that every person who is here, intego yakuzanye the mission that brought you here no kugira ngo twagure ubwami is bw'Imana. to expand the kingdom of Izina God. abanaziri urisanga he? Where is the name of Nazareth? Urisanga mu gitabo cyo kubara It's in the book of Numbers, ibice 6 chapter 6, n'umurongo waho wa 2. verse 2. Bice 6 n'umurongo waho wa 2. Chapter 6, verse 2. Ubundi umunaziri A Nazarite ni umuntu uba witandukanije is a person who separates themselves akareka iby'isi and leave the evil of the world akarwana intambara yo kugira ngo yezwe. and fight to be sanctified. Hari ibintu bine bigomba There's kumuranga. 4 things that have to
be your characters as a icyambere Nazarite. agomba kwitandukanya n'ikibi n'igisa You nacyo. have to separate yourself from evil, Icyakabiri agomba kurwana intambara yo kwezwa. and you have to be sanctified. You have to fight the battle of being sanctified. Icyagatatu agomba kurwana n'intambara yo kwitunganya. And you have to concentrate on yourself. Icyakane And the fourth, agomba kuba umuntu witangira umurimo you w'Imana. have to dedicate yourself to the work of God. Birashoboka muri ibyo bine It's possible that in those four, mu banaziri dufite wenda bamaze kugera kuri bitatu. in the Nazarenes that we have, maybe they have accomplished 3 of them. Ariko aho twari turi siho tukiri. But where we used to be is not where we are today. N'icyakane kizakwiye. And the fourth will also be Mw'izina rya fulfilled Yesu. in the name of Jesus. Umunaziri A Nazarite ni umuntu wakiriye Kristo is a person who accepted Christ yarangiza akamwamamaza. and also spread the gospel about Christ. Iyo ubaye umunaziri ntiwamamaze Kristo, Well, if you become a Nazarite and you don't spread the good gospel about Jesus or Christ, ntabwo uba wujuje ubunaziri. you are not fully a Nazarite. Icyanditswe tugenderaho The scripture that we follow, twavuga ngo amen. hallelujah, Amen. hallelujah, Kiri muri Mariko it's in Mark ibice 16 n'umurongo wa 15. chapter 16 verse 15. Ahantu Yesu yabwiye abigishwa be, The scripture when Jesus told his disciples, arababwira ati mugende and he said to them, mu bihugu byose go into the world mwigishe and preach ubutumwa the bwiza. gospel. Amen. Hallelujah. Iyo umaze kuzuza bya bintu bine, When you fulfill the 4 uba ugomba things, guhaguruka you have to stand up ukamamaza ubutumwa and spread bwiza. the good gospel. Reka mbabwire kano kantu Let me mukumva. tell you this thing and please understand. Biranashoboka wenda mu minsi mike tuzaba natwe twagiye. It's possible that in a few days we might go, Ariko but iyo uhushije ibanga ryo kuvugira Imana, when you miss the secret of speaking on uba God's uhushije behalf, umugisha wo kwitwa umwana you w'Imana miss the blessing to be called the no child of gukora icyo God waremewe. and to do what you were created to do. Niyo nshingano ikomeye cyane That's the biggest Yesu ajya mission. kugenda yadusigiye. And that's what Jesus left us. Rero viziyo yacu So our vision ni ukwamamaza ubutumwa is to bwiza. spread the good gospel. Ntabwo twebwe turi amatorero. We're not churches. Twebwe dushinzwe kugenda twamamaza ubutumwa Our bwiza. mission is to spread the good gospel. Abo tumaze kubwiriza And those who we preach to, aho tugeze wherever we reach, tukabahereza itorero rihari. we have to give what we have. Kandi ivugabutumwa turikora gute? And how do we preach or spread the Ubwo nageze gospel? muri mission. We are going to the mission. Ivugabutumwa ryacu Our evangelism, ahantu hambere turikorera the first place that we do ni it hanze mu banyabyaha. is outside in the world of sinners. Tugomba kubereka urukundo, We have to show love. tugomba kubakunda, We have to love them. kubera aho tubasanga niho twari duhoze nabi. Because where we find them is where we used to be. Icyakabiri kigaragaza umunaziri Was humbling ourselves imbere y'abantu bakozi b'Imana. under the anointing of these Imbere y'abantu servants of bakozi God. b'Imana. Under the servants of Umunaziri God. agomba kugira umutima wo guca Every bugufi Nazareth has to be humble. kandi agategereza mu gihe And gikwiriye they have to wait for their time. Imana ikamuzamura. And God will level them up. Ntuzigere ugerageza kwizamura. Never try to level yourself up. Nubwo tuva mu bwiza tukajya mu bubi, Although we go from glory to ariko glory, Imana ijya idutegurira igihe but God prepares the time. ikagukoresha mu gihe, And He uses you. ikakuzamura mu gihe, He uses at the right time. ikakwemeza abantu mu gihe. And Ibyo people byose accept it igihe at the right time. kirabisobanura. And He explains it. Icya gatanu, Number 5. haleluya, Hallelujah. mugende mube abatoza, Go be teachers. mugende mube abatoza. Go be trainers. Ndagira ngo akantu mukumve cyane. I want you to listen to this. Inyuma y'umugabo yitwa Mose umukozi After w'Imana, Moses, the servant of God, hari Yoshua. there was Joshua. Inyuma ya Eliya Behind Elijah, hari Elisa. there was Elisa. Inyuma ya Yesu Behind Jesus, hari intumwa. there were disciples. Inyuma ya Paulo Behind Paul, hari Timoteyo. there were Timothy. Mugende mu b'icyitegererezo Go be an cyiza. example, a good Buri munazira example. ahantu ari Every good Nazarene, wherever they are, azajya agira nibura umuntu umwe you have to have at least one person ari hatoza that gukorera you're Imana. training to serve God. Ntitwakomera Imana amashyi. Hallelujah. Reka nsoreze kuri kino kintu. Let me conclude on this thing. Nabo uburyo twabipanze wenda baze kuko ndashaka kugira ngo mbirangirize Because I rimwe. want to conclude everything at the same time. Hari ikintu ushaka gusaba abakozi There b'Imana. is one thing that I want to ask the servants of God. Kuko mu kanya turashaka gushimira abantu. Because soon we want to thank people.
ndashimira abakozi b'Imana mu I want to kanya. thank the servants of God in a Kandi few minutes. munkundire tuze kubikora And twihuse. allow me so we can use a short time to do that. Hari ikintu ushaka gusaba abashumba. There is one thing that I want to ask the servants of God. Turabasaba ngo mutwegere. We want you to get closer to us Mutugire inama. and advise us Muduhanure. and discipline us. Muduhane. Discipline us. Kubera ko Because aho turi wherever we are, twiteguye kugira ngo twige. we are prepared to learn. Hallelujah. 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 Ndasoza mbabwira abashumba And I bari hano. conclude you telling you the pastors who are here from different churches. Ntabwo nakwibagirwa kubwira abantu. I cannot forget to tell people, Twebwe abanaziri as Nazarites, ntabwo tugira itorero rimwe tubamo. we don't have one church that we live in. N'ihuriro ry'abakristo bava mu matorero atandukanye. We come together from different churches. Itorero ryose waba usengeramo. Wherever your church is, waza tugafatikanya you umurimo can come and we will serve together kugira ngo twagure ubwami so we bw'Imana. can expand the kingdom of God. Reka rero nsabe kugira ngo abateguye impano So let me ask for those who prepared the gifts, kugira ngo bazizane, for them to bring them kugira ngo dushimire abantu, so that we can thank people. kugira ngo dushimire abantu. And thank people. Twagiye dukurira mu maboko menshi, We were raised by many people, ariko ayo maboko yose but those hands that raised yadutoje us, gukorera Imana. they trained us to serve God. Nongere mbisubiremo, Let me repeat this. twavukiye muri Foursquare. We were born again in Foursquare. Ahangaha niho twatangiye umurimo. This is where we started serving, Tuzahora igihe cyose and we will always tuzirikana uburyo mwadutoje, remember the way you trained kandi us, twiteguye gukorera Imana and we're prepared to serve God mu buryo the mwadutoje. way you trained us to serve. Bazana ayo magift tugomba guhereza abantu. As they bring the gifts that we're giving to people, Reka mbwire bano abanaziri, let me tell these iyo Nazarites, umunaziri ahuye n'ibikomeye when a Nazarite goes through a ntabwo hardship, acika intege, they don't get discouraged. ahubwo amenya ko hari isezerano Imana Instead, they know that there is a promise that God igiye is kumusohoreza. going to fulfill. Iki kintu abanaziri bacyumve cyane. Please listen to this as Ntimuzacika Nazarites. intege kubera amagambo. Do not be discouraged by Muzajye gossip. ahantu hose muba muri, Everywhere that you live, muzajye muzana impinduka. bring a change. Ubundi umunaziri ni umusirikare, A Nazarite is a soldier, kandi igihe cyose and every time aba yiteguye kugira ngo they are ahangane prepared n'ibibazo. to fight. Rero turashimira Imana ko abanaziri babayeho. So we thank God for Nazarites that Ibikorwa exist, duteganya kuzakora muri 2023 kugeza muri 2028. and the goals that we have from 2023 to 2028. Icyambere nakivuze, The first one, I said it. navuze yuko turo dushaka kugira ngo dutoze dushyira abantu mu mashuri, I said that we want to train people and send people to schools kugira ngo tubatoze kuvuga ubutumwa. so they can be prepared to spread the gospel, become Icyakabiri evangelists. turo turagerageza kwagura. The second, we want to expand. Muri Amerika turo turagura. In America, we are expanding. Abari muri Afurika bagomba kwagura. In Africa, they have to expand. Abari muri Australia bagomba In kwagura. Australia, they have to expand. Dufite target yuko We have a target muri 2028 that in 2028, uyu munsi dufite branch 8, today we have 8 branches. tugomba kuzaba twuje branch By 50, that time, we'll have 50 branches. kubera ko ari Imana nyiri umurimo Because He's God, and He igikurikira is the owner intego of the twebwe world. twashyize And imbere He yayo. follows the goal that we put ahead of us. Twizeye ko Imana izabikora. And we have faith that God will do it. Hari abantu tugiye gushimira, There are people that we're going to thank. Bishop na Madamu na Pastor Solange. Bishop and his wife, Pastor Solange. Hallelujah. Hallelujah. Turasaba umushumba mukuru, We want to ask our senior bishop, ndetse na Pastor Solange, Bishop and his wife, Pastor muzajya Solange. mwigire ejuru. Please stand up. Murankundira nubwo ndiho mvuga amazina, ariko ntabwo mutambuke hano imbere. Although I'm saying your names, I would ask you, ari it's not to kubahuka. disrespect you, Aba ni ababyeyi, but these are our parents. turabashimira And we thank them so much uruhare rukomeye for cyane the effort they put in bagize kugira ngo abanaziri babeho. for the Nazarites to be Baduhaye here. ikibanza They gave us a dukoreramo, place. baradusengeye, They prayed for us. baradushigikiye. They supported us. Bishop, mu izina ry'abanaziri Bishop, in the name of Nazarites, turabashimira we cyane. thank you.
turashima ibyo We mwakoze thank everything that you have kandi done n'ubu for us. ngubu muracyatubereye And ababyeyi you're still our parents. muri abajyanama beza You're good advisors. Imana igitanga umugisha The God who blesses, izabahereza umugisha may He bless you. kandi uwo mugisha And that blessing, uzakomeze no mu may you rubyaro go rwanyu to your children. reka nsabe abapasiteri turi kumwe abanaziri Let me ask the pastors, Nazarene pastors, batambuke to step forward. abashumba b'abanaziri baze dufatikanye kugira ngo Pastors who are Nazarenes, dutange iyi mpano step forward so we can give our gifts tubashyikirize impano yabo and give them their gift. abafite impano ya bishop And those who have the gift for bishop, twakomera Imana amashyi applaud for God. bayipfundura niko baro bansaba They are asking them to open the gift, hanyuma tuze gukomeza and we'll continue. umuntu umwe twakomera Imana amashyi Let's applaud for God one more time. uru ni urwibutso This is a bashobora remembrance. kurumanika muri ofisi They can put it in their office. bashobora kurushyira mu rugo They can put it in their home. ariko twatekereje bishop But we took time and thought, Bishop, kugira ngo muzajye muhora mwibuka for you to keep remembering ko mwabaye inkingi ikomeye mu that you banaziri were the pillar in the Nazarene ahantu ministry. tugeze Wherever we have accomplished ni uburyo mwadushyigikiye cyane is from your support. Imana itajya ibura uko And ibigenza God who always has a way, izibuka imirimo may He mwakoze remember the works that you have Imana done. ibahereze May umugisha God bless you. reka bayibatwaze basubire mu byicaro byabo Please help them as they go back to twihuse their reka seat. dusabe Reverend Kado Let's ask Reverend Kado ndetse na madamu and his wife atambuke to step forward. uyu ni nimero y'abanaziri ariko aza gusaba Perezida Gatore I'm wa going to branch ya ask Kigali President Gatore and the branch of Kigali, abashumba baze kuguma hano and the pastors will ndetse stay here n'uyoboye also. Uburundi And the pastor from Burundi, atambuke hano please step forward. ndetse na mama pasiteri hari And my wife, muze Mama Pastor, tubashyikirize impano yabo please step forward as Impamvu we turiho give them tubikora their gift. The reason why ni we're doing ukugira ngo this tubereke is so that we can show uburyo twishimira the way we are happy ibikorwa bakoze of what they have done to ni us. ukuvuga ngo igitondo kimwe bishop yaraduhuguraga It means that one morning Bishop used to advise umugoroba us, nawe wagera Pastor Kado and in the evening, akadupfukamisha Pastor Kado will make us kneel down, akatubwira uburyo tugomba kwitwara and he will tell us how to behave. Pastor turagushimiye Pastor, cyane we thank you so much. Imana iguhereze May God umugisha bless you. Imana ikugirire May neza God do well in your life. yewe mureke dukomere Imana amashyi Let's a round of applause for God. muraza kutwihanganira Bear with us. biriho birazamo n'amarangamutima We're becoming ariko uyu ni emotional, umunsi wacu kandi but mwaje this is our day and you kudushyigikira came to support us. murebe nawe uko twabigenje Let's see what we did. Pastor Kado Pastor Kado ndetse na madamu and your wife, reka badufotore let's take a quick picture. Imana ibahereze umugisha May God bless you. igihe cyose tuzirikana imirimo mwakoze We always remember what you have done for us. Imana ibahereze umugisha May God bless you. mureke dukomere Imana amashyi A round of applause kubw'umushumba for the pastor. amen Amen. reka nihuse So without taking longer, nsabe Pastor Jacque let me ask Pastor. reka
reka twifotoze. Let's take a quick picture. Pastor Jacques, Pastor Jacques, mwe muretse kugenda. please don't leave. Iyi mpano This gift turagira ngo tubabwire ko abanaziri tubakunda. is that so we can tell you that we love you. Pastor Jacques hari ikintu yankoreye gikomeye cyane, agikora n'abanaziri. Pastor Jacques did something for me and the Kuva Nazarene. twatangira akabiri, Ever since we started hari Tuesday, umunsi twagize ikibazo gikomeye cyane. there was a time that we had a big problem Byagoranye nyine. and it was hard. Aratubwira ati muze mukorere Imana. And he said, come and serve God. Nta kabiri kuva twatangira kabiri. And ever since we Nta started munsi n'umwe the Tuesday tutateranye kuwa prayers, there's kabiri. not one day that we missed. Ijambo rya nyuma. And the last word, Abanaziri bambwiye ngo Nazarene told me to tell you nubwo tutabona amagambo that although we twagushimira, have no words to thank you, munkundira abashumba bose ba Nazarene bari hano bahaguruka let me ask all the pastors from Nazarene to stand kugira ngo up tubashimire. so we Niba can thank them. Pastor Marceline ngahari Pastor ndamubona, Masengo, see her. Imana iguhereze May umugisha. God bless you. Bambwiye abanaziri The Nazarene told me to tell ngo you nyuma y'ugutekereza that after thinking, kandi tubikoze mu kanya, and we did it in a few minutes, bambwiye ngo turakugabiye tuguhaye inka they want to give you a cow. kandi vuba byihuse. And soon, Iyo nka uzayicyura, you'll be able to take your cow home. niba ngombwa uzahita abanaziri nyine. And you can name it after the Nabyo Nazarene. byashoboka. Reka dukomere Imana amashyi basubira mu A byicaro round of byabo. applause as they take their seats. Imana ibahereze umugisha, May God bless you. Imana ibagirire neza. May God do well. Reka dusabe Pastor God. Let's ask Pastor God. Pastor God niba ari hano, Pastor God, if you're here, please step forward. niba yaje wenda n'umufasha we If you are here with your wife, nawe please step forward. yatambuka. Kandi step forward. kubera umwanya watujyanye, And because we don't have turaza kugenda a long time, tubahereza impano, we're going to give you a gift. hanyuma baraza kuzifungura And they will bageze mu open rugo. it when they get home. Pastor God Pastor God ndetse na madamu, and his wife, Imana ibahe umugisha. may God bless you. Turabashimiye cyane. We thank you so much. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Ntabwo tuzibagirwa imirimo ikomeye We'll never mwakoze, forget the works that you have done for us. uburyo mwatwitayeho. Although all the times that you Iri ni supported itorero us. ryatwakiriye, This is a church that received rikorera us, hariya hepfo and it works down nko over kwa there Mushimire. by Mushimire. Baradusengeye, They prayed for us. batwitayeho. They cared for Pastor us. nabo mufatikanije, Your pastor and the people you work with, babagabo bari bambwiye ngo simbifungura, none nibo batangiye kubifungura. they told me not to open the gifts, and now they're opening it. Imana ibahereze umugisha. May God bless you. Abanaziri bambwiye ngo tubashimire. Nazarene told me to thank you. Ntabwo tuzigera We twibagirwa never forget impanuro zanyu, your advices, uburyo mwatwitayeho, the way you took care of uburyo us, mwatwitwararitse, the way you took special care for us. inama zanyu And your advices, zahora tuzigendera. we always follow them. Munkundire tubakomera amashyi. Let's a round of applause for them. Imana ibahereze May umugisha. God bless you. Ndiho ndasaba kugira ngo na Pastor Bonaventure nawe atambuke Let me also ask Pastor kugira Bonaventure ngo to step forward ducunguze uburyo umwete. so we can save time. Niba na madamu yaje, And if his wife is here, nawe yatambuka, ariko niba ari please wenyine step forward. But if she's not here, nawe araza kumubwira ko twamushimiye. he will tell her for us. Dukomere Imana amashyi. Let's a round of applause Kubwira ino mpano. for the gift. Yewe mwihangane tubakomere amashyi. Please bear with us and give a round of applause. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Amen. Amen. Reka musubire mu byicaro. Please be seated. Reka dusabe reka tumushyikirize impano. Let's give him his gift. Pastor turagushimiye. Pastor, we thank you so much. Ndagira ngo mbamenyeshe ko niho akabiri kavukiye. I want to tell you that he's the reason Umunsi why wa mbere dutekereza kugira ngo Tuesday dutangire prayers amasengesho yo kwa started with kabiri. him. The first time we thought Niwe about it, yatwakiriye. it started with him and Imana he iguhe received umugisha. us. And may Imana God bless ikugirire you. neza. And may Munkundire God do twongere well in your dukomere life. Imana amashyi. Let's a round of applause for God one more time. Turiho turagana ku musozo. We're concluding.
turashaka dushimire umushumba Mbonimpa We Clement also want to thank Clement Bonima, wa Blessing. Pastor Bonima Clement from Blessing. Ndagira ngo niba ari hano atambuke. If he's here, please step forward. Ariko hari umuhagarariye. If not, whoever is representing him, please yatubwiye come. yuko adashoboye He said that kuboneka. he will not make it. Umuhagarariye ndetse nawe perezida But the one representing him and the president w'abanaziri of Nazareth, Kumana ngira ngo niwe ugiye kumuserukira bazana impano yiwe Kuman is the one who's going to araza represent him, kuyimushyikiriza. and he will be the Ndagira one ngo taking the bamenyeshe gift. yuko Nyabiheke And I want to tell you Aha that abanaziri bakorera. where the Nazareth ni mu serve itorero rya Foursquare. is in the church of Foursquare. Reka twongere dushimire umushumba Let's mukuru also give thanks to the ndetse bishop dushimire na Pastor Mbonimpa and Clement. also Pastor Bonima Clement. Araza kuyimugezaho. He will give him the gift. Reka twihuse dusabe umushumba Let's ask the servant of God, the pastor, Rumanzi, nawe yakwihuta to step forward kugira ngo nawe tumushyikirize impano so we yiwe. can give him his gift. N'umuhagarariye And he is going to represent nawe him. reka bamuhereze impano And yiwe. we're going to give him his gift. Dusabe nuza guhagararira Bishop Rushika And also we're going to ask the representative of Burundi nawe Bishop atambuke batubwiye ko from adahari Burundi. They told us that he won't make kugira ngo it. nawe mushyikirize impano yiwe. So please step forward so we can give you your gift. Niba Pastor Nsengiyumva And Musasa if Pastor Sengyumva is here, nawe umuserukiye yatambuka. and the representative can Abo come up. bose nabari naho abanaziri bakorera. Those are the different places that Nazareth serve. Reka nsabe na Manu. And let me also ask Manu, Impano ya Manu. gift for Iyi Manu. ni ya Musasa. This is for Musasa. Yes, Imana iguhe umugisha. May God bless you. Dusabe Manu. Let's ask Manu. Imana iguhe umugisha. May God bless you. Mureke nawe tumushyikirize impano yiwe. Let's give him his gift. May God bless you. Ndetse dusabe na Pastor Ngabo Alex. And also ask Pastor Ngabo Alex to step Uwamuserukiye forward. Whoever is going to represent him, please step n'itorero forward. riri Mbarara mu Bugande. He is from a church in Barara in Uganda. Niwe uducumbikiye. He is the one who provided the place. Reka umuserukiye And so let's bayimushyikirize. give the gift to the person who's Reka representing him. nsabe abafite cake ni naho ngiye gusoreza. Let me ask the people who have cake, and that's where kugira ngo we're going to dukate cake conclude. dusoza. So we can cut the cake and conclude. Ndasaba abanaziri ba Kigali batambuka I'm hano going to imbere. ask Nazarenes from Kigali to step Nabo forward. dukomere Imana amashyi And we'll tubakira. applaud for them as they step forward. Abangaba These people here, nibo batangiye uno murimo. they are the ones who started this. Niba mubona this turiho work. twambuka And when you see us munkundire crossing murabona over, yuko bambaye neza batambuka.